Koti ya Milimani gukurukira mugambithania Bahati Wamuye kagweta kaire igamba ria Mwangaza ntuku ya ruju kenda kuakanya seneti kuthugania kethire getikiria baria bakuromba gutonyithwa kiri igamba riri gutonyera wigamba rikinyite kanjo ya mangavana gikundi kia gutetera ntwaka nikyo FIDA na kinyamukari umwe wa Meru ni bamwe baria bakwenda gutonyithwa kiri igamba riri ikumirite gisanga sa nyuma ya mugambithania kwerekeria borithi ndikiri gwikira mpene muthaka umwe na rietwa Moses Kimson uria waandikire ntumiri koti yetete na mbere akimiuria niki ni untuka wira Mwangaza gwetikirwa gwita na mbere gukarira gite na engi ni seneti muthaka ujo amwe na bubu akae wakanya gwitetera ntuku ya rujo taura tukumenyithwa ni Boniface Mwongera. Witano kwa gamba karana gichunko mention katikati kigamba ria gavana Kaira Mwangaza ria kwebiro getini na bunge senate gukathika kairi ntuku ya rojo hijume ntuku ya narua mugambithania Bahati Wamuye na rio kwethura kirigera mbere aregura na kwenda kanya gwita kwandika ugambi bwawe ethrio kubatera gikundi gyotetera ntutu cia kuraja nthiguru ne Kenya FIDA na kanjo magavana patonyitho ndene kambene riri shughuli ya ntuku ya naro nere kuthikirite kiri mutandao jwa Zoom mawakili ba FIDA ibarombere kanya bawiko batere Petro betu ndo kiri gamba riri kenda bomba kwethura bakionia nthiguru gavana Kaira Mwangaza gakwethura akionerwa nuntu mumbira jwa mwekoro amna kurutira bunge senate mawakili wa barekania ntetu jina bathigiria bauga FIDA na kanjo magavana abakwenda gutera koti kanya. Leadership I'm at pains because instructions are one way, they come and they say oppose, and in my view, in fact, Your Lordship, the reason why we are here is that I was coming to take a ruling date on the applications. We will still have to have these applications determined. Now you have seen there is a lot of public interest. Mna kukirika onjojini kakwarinya kuthikanira katikati ka mugambithania na mawakili mutano mwana rito Moses kuma kaunti ya Meru na aterere ariandikire nteto iria ithurire mugambithania. Moses yandikire kiruthingo ro comment ya ugatire na nkimwikira kanywene ga korona ro kunura ebwe koti menyeni atere kaunti ya Meru no kwethura ikithangika ne kubatera gwithura gwitwira ni kigavana Kaira Mwangaza leo bisine nonto mwankira na ndema daktari ndene kaunti ya Meru bemogomone wantuku 60 rwana ro kuinga kumane nonto mugambithania rekithireria rwangiro thitango DCI Pedro bechwana nya kumugata Moses ende nyumene buru ikaro kithire Kaira Moses ya chumeria ukiri mutandao jojo aitetera athitha mugambithania ara nyumene mugambithania mwire ntuku erojo ithire kinyitha kiri mutandao na jojo arombe nkome werone mtonde akigawa na ntuku eje rojo na mugambithania mwamwa kethro akiamwa intuku erwa kethro agito gambe bwawe igure application kana eromba rere thitu mwakiri ba bunge senate ethro gavana Kaira Mwangaza na batere kwethro akigamba igamba riri yawe ari obisine kare ome obisi nke reporter Ndoshoro TV kumaja kingina ngine nekine kimpusho Nairobi mbita Boniface Mwongera.